Gospodine Nerčati, turizam u ovoj sredini ovde je veoma počeo da se razvija od kad ste otvorili onaj dole vaš frizerski salon Potpeć. Molimo vas, šta obuhvata vašu turističku ponudu ovde na vašem turističkom centru? Naravno, da bismo pospešili naš profit i prihod i profil, želeli smo da otvorimo jedan visoko savremeni spa centar koji omogućava tretman celodnevni. Ko može da bude na tom spa centru? Mogu svi od 7 do 77 godina, naravno naši najveći i najčešći dolaznici mušterije su mnoge svjetske zvezde kao Jack Nicholson, Senka Aleksić, Sejo Boj koji je naša najčešća ovde zvezda. Možete nam, molim vas, opisati vaš tretman u spa centru? Kažete da je to celodnevni. Ovo je tretman celodnevni. Znači obuhvata 3 tretmana. Prvi tretman je prepodnevni ili jutarnji. On obuhvata fino rađenje po ovim livadama, znači plaštenje. Evo dolaze vam gosti neki. Evo došli su neki gosti. Znači da plašćenje sena. Znači fini radovi, ništa košenje, ništa, znači fini radovi i branje šljiva, znači sa sve penjalicama, znači ništa penjanje, samohodno, ništa. Dalje imamo popodnevni tretman koji obuhvata pranje veša ovim viskoznim vodama našeg potoka. Naravno, ovo se smatra za najmineralniji izvor u Evropi, a boga mi i svetu. Znači, dole ima dosta mošerija koje dolaze i peru svoje rublje, ali one se trenutno ne vide. Imamo noćni tretman koji obuhvata blagi peeling žarom u onoj tamo livadi. Naravno, pogledat ćemo kasnije kakva je to livada. Naravno, pođite sa mnom kasnije. I dalje planiramo da ovaj kompleks proširimo na 100 još kvadratnih metara da bismo pospešili našu proizvodnju naših peeling dobara. Vi ste mlad biznismen. Da. Kako ste uvedeli šta voli današnji potrošači, šta oni hoće? Oni vole lepotu, vole te razne kreme, da sebi to, a mi to želimo da im pružimo. Stvarno, možete doći kod nas. Možete nam pokazati gdje vadite vi taj puder, tu prašinu, iz koje crnice vadite tamo? Upravo tu ta puder prašina. Molim vas da pogledam. Evo, pogledajte, kaže Garnier, onaj što je dolazio, kaže da je to blago, nesvakidašnje. Sklopili smo ugovor koliko je vredan taj $3 milijarde po kome Garnier mora da dolazi i malo da otkopava ovoga sasteka, znači ne može sve. Moraju i drugi, Marolear, Merima Kruševac, Bonux i tako to. Znači, on je dolazi ovdje po 125 grama, to je nominalna težina, otkopava i stavlja u svoje pudere koje prodaje širom svijeta. Znači, imaš tečni puder, 1200 dinara dolje u onoj parfumeriji tako. Pa, dobar ste vi biznis pokrenuli, mogu vam reći. Možemo li krenuti sada dalje da pogledamo taj peeling centar, tu livadu gdje se ta žara proizvodi i to sve. Ajmo. I gospodine Nerčati, evo nas dalje idemo, kažete da imate veoma dobre peeling centre. Naravno, peeling centre opremljene najsavršenijom tehnologijom koja se može danas naći na tržištu. Evo pogledajte tu raskoš biljnih preparata i biljaka, naime, te biljke su proglašene za najbiotičke na svijetu trenutno, znači ovdje posjedujemo više od 13 miliona različitih vrsta kojima pomažemo našim sugrađankama, a boga mi i sugrađanima da postanu lepši i zdraviji. Izvinite, kažete sugrađanima. Da li ima više sugrađana ili... Našim brojnim sugrađanima, ali samo je jedan. On dolazi ovdje najčešće, to je naš pevač lepi, on je naime želeo da ostane anoniman, ali ja ću vam to reći, Sejo Boj. Znači on dolazi ovdje najčešće da bi se mazio ovim peeling biljkama, znači ovo izgleda kao neki trash, ali te biljke zapravo maze, znači naučno je dokazano. Evo ja mislim da on silazi sa svog tretmana, evo ja mislim da je to sa svojim roditeljima, jeste,
to mu je neki auto, znaš, da se ne bi znalo da je to stidljiv dečko, znate, pa... I da vam naime kažemo, tu imamo jedan specijalni kamen, molimo vas, umirajte ga fino, lepo, a to je taj specijalni kamen koji je došao brat Japanac, Čeh, Rus, Ukrajinac, Moldavac, Gruzijac i oni su rekli da on postoji, znači u njemu veoma sadržine, veoma bitna svojstva da bi se održao lep, fin čovjek, a boga mi i djevojka.